As 26th January and the occasion of Republic Day, I have launched a small thing, sort of an initiative from my side as an opinion poll. Opinion poll for the people of Goa to decide whether the declassification of the tree or declassification of the tree, that thing was right or wrong. एक कल्पवृक्ष जे आम्ही म्हणटा ताका जे डिसिजन हांणी घेतला एक वाटेन ते करेक्ट काय, वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ आमचे गोंयकार और नो. सो आय हॅव गिवन द नंबर ऑन दॅट पर्टिक्युलर सोशल मिडिया. नंबर दिल्लो आसा, तो नंबर सगळ्यांनी नोट करून सोशल मिडिया वयल्यान तांणी तो ताजेर एक मिस्ड कॉल दिवचो टू शो सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ शोईंग द सपोर्ट अगेन्स्ट डिक्लासिफिकेशन ऑफ द कोकोनट ट्री. आज तांणी सरकार परत युटर्न मारपाचें आसा आनिल्ल्या तेंपान की दे आर ट्रायंग टू गेट अ प्रोटेक्शन एक्ट. म्हणजे तो प्रोटेक्शन एक्ट, द बेजीक आयडिया इज 6 महिने जे लागतले प्रोटेक्शन एक्ट हाडपाक आनी बाकीच्यो गोष्टी करपाक. त्या मिन्स ज्या लोकांक तांणी प्रॉमिस केला की तुम्ही झाडां काढात म्हणून कोकोनट ट्रीज, आय थिंक द पीपल विल कंप्लीट क्लिनिंग द कोकोनट ट्रीज वेर एवर रिक्वायर्ड अँड देन दे विल ट्राय टू प्रोटेक्ट अँड ट्राय टू शो दॅट दे हॅव टेकन अनदर इनिशिएटिव्ह टू प्रोटेक्ट द कोकोनट ट्रीज. So far, I feel all in all, the government is just bulldozing the people of Goa. They are trying to prove a point for some few investors. Today, it has become a very an investor-friendly environment where any investor wanting to come to Goa, laws are made for him. And this is one of the simple example which has been coming over. आमचो forest minister has become a deforest minister. सो ह्यो गजाल्यो जावंक लागल्या. म्हाका दिसता फुडें पयले वेदर दे वर इश्यूज विच वर रिलेटेड टू द मॅनिफेस्टो एंड प्रॉमिसीस मेड टू गोवा. आय थिंक इफ वी गो बाय दॅट वी विल बी गोईंग बॅकवर्ड्स. सो अ इनिशिएटिव्ह ऑफ अ न्यू पार्टी विच इज बींग फॉर्म्ड बाय द नेम ऑफ गोवा फॉरवर्ड. आय थिंक इफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय देम आर इन द इंटरेस्ट ऑफ टेकिंग गोवा फॉरवर्ड. And on this Republic Day, I would say that I'm giving my moral support to this party, which definitely will take the interest of Goans and taken the identity to preserve the identity of Goikars at large.